Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القاهر بقدرته الظاهر بعزته الغالب بقوته هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء سبحانه ذل ثناؤه وتقدست أسماؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا بد له وهو الصمد الذي لا منازئ له وهو الغني الذي لا هزة له جبار السماوات والأرض لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Mapuas dan sangli tiban puji pamahasud si maha tinggi Allah, salawat tiban salam papanghuna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pakalualga niya, pakasahabatan niya, iban pakatan niya makadsin pamandu niya. Mga bariman, magmabuwa kita niumatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, magbaruntungan kita ni dunya iwan akhirat. Alhamdulillah, yari nakita niyo habulan Syawal. Haindon da bulan Ramadan ing nakauna piang ayo na to. Man abutan na to bulan Ramadan. Nanay ko rin nakato taniyo. In pangasubo
in mga pangadjian nakawa na to pagpinturo ka to tanisin Allah habulan Ramadan narana to dabaha padukaing bulan ato wala uning kalagihan na to suway di butawanan ikaisa nakauna habulan Ramadan kakitaan mo in banos sin tao halom sin masjid inyaon manunjuki nang hindoy katutan nyo biyarin magpakusog sin para sugpatan singkitan nyo patuhan na to in kalagihan hamasa ini habulan ini ayaw nyo butawan ni sambahayang sabab hangpo tag-isa bulan pa ang pakita nyo makabalik pa bulan Ramadan marayaw sadya bangkitan nyo kawaon tangsun sin malakal maut habulan Ramadan biyarin na bang haduaing bulan ang pawala na to na maintain in parsugpatan na to iwan sintuhan asabab yadto minsan paunuin kabisihan sin pakaniya ayaw niyo butawani in sambahayang amuyan in panagnaan wasiyat ko muna pabaran ko mahuli kaniyo sabab kita niyo manusia magkalupa mataw din kabisihan magkaligap asabab yadto maun in pagpatumtum piatumtumihan tara na to in panagnaan ando mga kamangmuran kamaumaasan sin kami ayaw niyo tuod pasari in sambahayang labi luwa na in pardo bang mo kitaon habulan dukaing puasin Ramadan suwayat to maluhay na kato in maghinang sin ibadat besin sambayang sabab kiryaksan na to unahang kabulan na train kitan hikarwa in bulan Ramadan biyaitaan kita niyo in tungod papagsadak ka ayaw niyo tudbutawani minsan papuas na yung bulan Ramadan sabab tumtuman niyo in sisilungan sin bariman haadlaw kiyamat amo na yung sadakka niya kaya riwayatan hi Imam Ahmad ibn Hanbal siyahin hadis hi Sheikh Al-Naut sabab yadto pagga in sadakka sisilungan sin bariman haadlaw kiyama bukon subay sa jakita bulan Ramadan dahon na to minsan pahadukaing bulan sabab in sadakka lipat mang lipat in sadakka sisilungan mo in sadakka taming mo din na pinarka jahannam suway mo yan i-maintain bangkaw makusog magsadak ka sin bulan Ramadan minsan pabukon bulan Ramadan supposedly maramo siya sabab adlaw na kaw na train hangkan dasan in kaywanan mga kaguruhan bang pagpuas sin bulan Ramadan wayroon na ramo ibadat amin ibadat mo bulan Ramadan hambuk din ang mga alamat ang problema sin pagpuasa mo bulan Ramadan. Sunguno niya, biyaksa kita niyo piyagtangka, piyagsabar, piyapagpuasa sin Allah Ta'ala, halam sinang kabulan. Ang pakita niyo iyan, hisyusin magpuasa sin bulan Ramadan. Pag-ubos siya to, nagpuasa siya, unom adlaw sin bulan Syawal biya siya nakapuasa halom sinhang katahon kandalong may Imam Nawawi may taetuwihad to sabab lang niya inhang kabulan puasa equivalent to 10 months pasal inhambuk bulan inhambuk karayawan time is 10 asabab yato inhambuk bulan bang may time is by 10 hang po yan bang mulong niya giyanapan sin unong adlaw
Simbulan Syawal, may tetoy na disang katahon, sabab inunum adlaw, time is 10, 60 days. In 60 days, equivalent to 2 months. Ang kadayat to hang katahon. Sabab yato, bukon sa jaunong adlaw, in pagpuasa na to, mapuasin Ramadan. Sabab awon isnin iban Hamis. Awon ayamul bid. Amin 3 adlaw hatiap-tiap bulan. Bang muri kakausan puasan in bulan Syawal, unum adlaw asab sing kaligapan mo, na ando maintain na. Bang man kau makapuasa sin mga isnin iban Hamis, makapuasa kau sin long 13, 14, 15 sin tiap-tiap bulan, ayamul bid pagtago. Ayaw sadya tunggalon mo in Jumaat iban sin Sabto. Na pamanga sila kababaihan katoy manghuran na mo, sawabin sila pagdatungan bisita. Bang so pamamataod-tuod in puasa ni, in utang niyo, long tay mabot pa mga hangpo, ang putang 5 adlaw, maximum niya. Na unahan niyo in bulan Syawal, manjarira. Long mo ada kalabang kung sabdi unahon na sasalda, in pagganti mo ang putagi sa bulan. Manjarira ito. In pagpuasa Syawal, minsan bukon straight, minsan siya bang manabulan Syawal, majukup mo in unom adlaw. Nabang di ka utod makakaos, ununan, na-train na kau nagpuasa ang kabulan, di mo kakausan inis ni Iwan Hamis. Amo yan. Tuwin na sabot ko, sambahayang maintain niyo. In pagsadak ka, continuehan niyo. In pagpuasa, hinangan niyo. Dumtumon na to mga katawtay manghuran, minsan hinang siwi-siwi, bang siya continuous, amo yatin labi marayaw. In sumuno niya, bang kamo na biyak sa nagzikir habulan Ramadan, biyak sa kamo nagdua, ando dahan niyo pabukon dugaing din habulan Ramadan. Maintain na niyo in pagdua, in pagzikir niyo. Aupo-upo dasad to, sambayang, ayon itod kalupahi, sabab piagbiddan sin kafir, iwan sin muslim, mamuna in sambayang. Bukon sa adlaw Jumaat, bukon sa adlaw Hari Raya, in kamatauran, subhanallah, in mga masjid dakula, in mga pantayan hipo, sa may inu-inu ka, pag-ubusin haylaya, way naluon. Na hati niyaon mga tao katawtay manghuran na to, bang man sila hidayatan, once in a year na gumawa pa masjid. Bukon pa isab magsambayan kaywanan niya to. In kaywanan niya to, pakita-kita, in kaywanan niya to, mga vlogger. Ang dugayng purpose nila. Na mahunit ba bang kita abutan sing kamatay, bukon hakabayan sin Tuhan. Sari bang yang kita new advance, long niya matay ko hadlaw ini, habulan ini, dito tampat ini, di na siya kan matto. Bang mo kabayaan mo, maabolis yung tampat ito magminsan. Amin di, nakabutan sing kamatay rito. Siya, naway ron dapat, wala kita niweta. Intanda niya, ribo ko numapas ka ito yung kamatay. Sa ibakon kita, ati na sampangon. Painnahu mulakikum. Pakon kita niyo, sampangon kita niyo sing kamatay. Gamday numuro, nakatakas pa ko, mandari mo ikabihin. Nampayawan sa magbakam. Nawirong takasan na to. Namura-murahan, insambayang, kayo na to pasaran, rukun yan hikarwa sin Islam. Hikarwa niya, in pagpuasa na to, kumuntinyo kita ni minsan sunnat. Ikatu niya, ayaw na to butarin pagsadak ka, labi luwa ng mga katotay manguran na kababaihan. Na taming nyo yan dakula pinarka jahannam, labi luwa na pakausukan biat tura sisilungan na to yan hadlaw kiyama. Sabo naghihisab yung ko nakasilong ha sisilungan sin sadaka, amin sadaka dahin di ka ginlupaan. Iwan maintain nyo in pagzikir, iwan sin panginduan nyo pamarayaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla wa atubu ilaih la'allakum tuflihun. Mga kamanghuran, iwot kanyo in pag-addat iwan paghaddam hamaas niyo ayaw niyo pasari. Kaanakan biha undi pa niyo ka na naman in pagsusun. Sa dumatong in waktu magsusun ka. In mga tao in labi mangi pagsusunan mo, amun hinang maraya wala mo na hinang. After mga 20 years, doon mo na ka na naman. Naway, na may hinang mo bang ko naubos na? Kaanakan, pagtaat ka mamaas na. Paghaddamin niyo sila. Dahan niyo sila maglundang panon hamarayo. Pagsarang sukul ka mo kanila, alhamdulillah ina, ama magsukul. Nabihan kita niyo, alhamdulillah, piag-anak kita niyo, inama, ina na to Muslim. Kita niyo ba in kaya na mga katautay manghuran na to balik Islam. Miyatay in maas sila buko na ka-Islam. Aung patsan sila mangingin doa, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya. Way na. Way chance nila. Najakpatsan kita niyo. In kita minsan sila mapatay, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya. In katautay manghura to balik Islam, way na chance. Narikaw magsalang sukul patuhan, iwan padua maas mo, bangin na hinangin nama mo, bukon Muslim, unin maghapen na bin na maita. Paabawahu yuhawidani o yunassirani o yumadjisan. Hasabab sindua maas nila. Inambuk tao, bangin maas niya Christian, may nang siya Christian. Bangin maas niya Yahudi, may nang siya Yahudi. Bangin maas may pagkakama, may nang siya may pagkakama. Bukon ka malagbin pagsarang sukul, pagkarim mo lahil mo ginlupan, ina mo kanama mo Muslim. Privilege ang dakula. Way na kaw nag-effort, biasin mga katautay mangura na to balik Islam. Nain mahunit, bangkaw di hidayatan sintuhan. Di ka mangat magsarang sukul yaon na, manjari pindaw ng pangatayan mo. Magmurtad ka wa Islam, wa yadan billah. Aw na ko mga iban, tabi ayon yung mga family, pari, yung mga family taib. Nabihaon di ka magtaat, mamuting pa ka, akalan mo pa yung maas mo. Wallahi thumma wallah, susungon ka na naman mo bang biarinin bisa niya. Sabab manjarian hinangon kay mo sin anak mo. Asusung. Na pagsukur ka mo, kano ka mo lasim yan, inaama, magmaap. Ang mga dosa na hinang. Kaya nga taniwang may tayong mahal ka. Sabab minsan aw nakarugtol ka niyo dosa, maluhay niyo sila mamaap. Ang paintong basin pagmaap, tupot Allah yung makaingat ka niya. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Bukun ba, hinduan kita niyo sin Nabi, habduman sin Lailatul Qadar, hipapanginduan na to, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kamanghuran tumtuman niyo. Bukun yan ba't wala kaingatan sin dua maas niyo? Kaingatan nila yan. Nakataimbawaw sa dyain lasa nila kanyo. Amin imi ang kama, ang project ko ina, ang biya kalagyan ko sila, ang biya project na mo. Kaingatan nila yan. Ha-action mo sadya, bang bunay project ato maglakwat sa kaiban simbarkada mo, kaingatan. Sa mayta sila nagbihil damasi. Sabab nakataimbawawin lasa nila kayo. Bang ko ini di dulan mang dadain anak ko.
Minsan tuan, tiya tao na halong simpita ka para rakuman kanya. Atas yan, igo nirihil kay mo sa kabsa jasin lasa. Nari pa ka magsukul ha mga bihan. Di pa ko maingat mga kamaapan kanila. Tumu kasin pangatayan mo, mahunit ko hidayatan sintuhan. Sabab wala na kau nabiyak sa magsukul kanila. Naampabang kau nagsukul pamaas mo, na ngayon kau kamaatan, maluhay katan. Wala in syakartum la azidan nako. Kau nagsukul, kung sinallahu ta'ala sukul kang patuhan, ganapan na pa kanila. Nalamo din pagsukul patuhan, din pagtaat mo, yung paghaddam mo amaas. Lamod yan. Pa mga silaway na maas, ando bang miuna na sila, ayaw ni sila kalupahyaduan. Hangkan dan hinduan kita ni simbulan Ramadan, mangindua. Mangindua. Kaingatan nyo, yung pinaka the best na dua, amin hinang mo karaya na maas mo. Hinduan kita sin Ramadan, amo na yung dua. Labi mahal ka din magpakurban, magsumbay ikaw mga angpo sapi para hamaas mo. Mas marayo indua amo kanila. Duahan ni sambayang ka mo haunono ko mo tampat ay pasari. Nagkauna na sila. Wala ni sa jakyan na naman. Subuhan ni mga nakamukulang kato. Makatalisaw bang sa jabuhiyama kanina. Di ako mabihay ini. Tali-tali abang tiambul na wayron na maas. Tambulin dua lawang sinsurungan. Jakpat ko bang buhipen maas yung pagkadamin yung mga kamanghuran. In ako, kaya naman ko, wayron na yama. Mabaya akong, magandam na unapin may nagkubangway na. Makaminsan din kabuhi, tumtuman niyo. Sa hamasa, inimay takwi ni siyabot. Mataw din kabataan, ligap, doon nakapagpanay ma cellphone. Tawakon si Nina, sinama. Intanda niya on waktu Nina, misaway na sin. Ay, sorry na ada kalamahin ng paadi kinanak ko. Bihang ka ton cellphone, misang mahal ka. Ang pain kayo mo, baka bumura na classmate mo. Impangati mo, wala nila kiingatan. Kiingatan nila, nakatayong babaw sa dyan lasa. Natumtum, abang kau nagbibihan, hinangon da kay mo susungon, sinanak mo. Hinangon kay mo, romo na ka na naman. Ay, bihay nito, hinang ko kan ina kan ama. May ta na nabihainin mga anak. Hangkan da pagsarang sukul kamu kanila. Tangayo kamu kamaapan kanila. Sabab amuyan hambuk din ng mga sabab, lumunukin pangatayan na to. Mahunitin matukasin pangatayan. Misanin basi bang diagaha, magdugay nindagbus niya. In makalarak simbasi baran niya, ramo na yung gaha niya. In manusya tumtungan niyo. In amal na to, wayroon makahinang kanya buat malingkan kita niura. Kan nalong Hasanul Basri, hawak tuman kiingatan ko. But in amal ibadat ko, wayroon maghinang dugayng tao, nagtuyo na ako naghinang sinang malibadat ko, lutuanan ko, umalog patuhan. Aminin tumtuman. Mahuli tumtuman ko rito, mangindua kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa man haqqun alaina ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومن حق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وثبتهم على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة استقيموا وتراصوا هذا بين المناكب والأقدام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن على عبادتك يا الله يا رب. سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله الله الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ما في السماوات والأرض